U okviru digitalnog projekta Francuskog instituta predstavljaju se umetnici čija su dela u Narodnom muzeju u Beogradu i u Muzeju Matice Srpske, a imaju veze sa Francuskom. Druga sezona video zapisa pod nazivom Inspirisani Francuskom broj 23 epizode. U serijalu su predstavljena dela iz kolekcija Galerije Matice Srpske, spomen zbirke Pavla Bjeljanskog, Galerije lepih umetnosti i kolekcije Rajka Mamuzića iz Novog Sada, Narodnog muzeja u Beogradu. U ovoj sezoni publici će biti predstavljeno i nekoliko umetničkih dela, ali i restauriranih komada nameštaja i dokumenata iz bogate kolekcije Francuske ambasade u Beogradu. U dvominutnim epizodama kustosi i direktori muzeja govore o delima srpskih umetnika koji su živeli, školovali se i radili u Francuskoj ili koji su, stvarajući, njome naprosto bili inspirisani. Gledaoci se tako upoznaju sa ostvarenjima Koste Hakmana, Marka Čelebonovića, Ljubice Cuce Sokić, Bogdana Šuputa, Ivana Tabakovića, Kosare Boškan, Sretena Stojanovića i drugih. Svi videozapisi su prevedeni i titlovani na francuski jezik kako bi mogli da se prikazuju u celoj diplomatskoj mreži Republike Francuske.